ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯒꯤꯅꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯕꯤꯒꯤꯅꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯈꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯅꯩꯅꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯪꯉꯒ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯔꯕ ꯑꯩ ꯂꯨꯄꯥ 1,000 ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗꯀꯣ ꯕꯦꯡ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗ 1,000 ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯣꯔ 10,000 ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯔꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯀꯔꯤ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤꯀꯣ ꯗꯤꯃꯦꯠ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯗꯣ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯅꯅꯕ ꯂꯣꯀꯔꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯗꯤꯃꯦꯠ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ब्रोकर खर लेको ब्रोकर है कनानो ब्रोकर खर की थ्रू हांगसु याई नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड NSDL का है CDSL है अनी सिदा कोई सिकी डीमेट अकाउंट हांगे सिसे डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट अकाउंट है मोइदा हांगबदीको डिपोजिटरी की सी अकाउंट अमा हांगबीरनी अदुबो कने डीमेट अकाउंट है सो हाइनेको अदु लोरगा कइनो ब्रोकर की टर्मिनल की ट्रेडिंग अकाउंट अमा दरकार होय So who is a broker? Broker is kanano. Ado nainasiko. Broker is kanamta nate kuina. Ai ji juar sana deko. Juar sana re. Pa ma tomo ko mo ga ai juar sana de. Haiba iban ni juar sana re mo phom hai tar. Si ye le banu pa se. Si ye le banu pa. Hai tar. Si ye le banu pa se ukene koi broker hai ne ko. Ado ma ni yen kara koi ai no pa singa ma tha de. Ma su pa singa ma tha ka da koi. Sana ko sida angam ba ma ni yaw ni ko. अदा अंगंबसिदा पैसासे 2,200 फंगदोइनी अइना फंगे खलस अदा ngасai जुआरसी लेबन पासे माइसो अइना चार्ज खर पिबम दोइको हाइबे चार्ज से 50 मनोंना खाइरगी येना पिदोइने याब्रा सिबुना अखोइना ब्रोकर को अदो अखोइना ngасaiगी जुआर सननेबो युमजी युमबु उम लेरमगनिना युमबु जी कनानो हाइबो तंदो कने गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लेजे मोइगिसु टैक्स खर पिनी टैक्स खर पिबम दोइ मोइदिसो अइना पा चाम खाए खलसी लेमहौरिबदो अइना लुपा 1,500 से अइगी पॉकेट चंगनी सुमाइ तौना ट्रेड तवे अखोइना ट्रेडिंग तौबो मतमसे बायर अमा लेबम थोइ सेलर अमा लेबम थोइ बायर अमा लेबम थोइ सेलर अमा लेबम थोइ हाइबा बायर सेलर अनि सी मरक्ता अखोइगी मीडिएट तौरिबा हाइता मीडिएटर दु कनानो ब्रोकर ने अखोइना शेयर से लैगे हाइबा तंदो लैबा फंगदेको अखोइ ब्रोकर अमै थ्रू दगी लैगनी कंपनी अमै ले शेयर डायरेक्ट लै कोलगेट कंपनी दे कोलगेट की शेयर डायरेक्ट लेता लैबा फंगोइबा कनादागी अखोइना ब्रोकर दगी तौरगा लैगनी हाइबा मीडिएटर दो ब्रोकर को अखोइ अखोइ इंडिया दको कनो जे इंडियन स्टॉक मार्केट से सानाबा मतमदा ब्रोकर खर लै डिस्काउंट ब्रोकर हाइबम नै अदुगा फुल टाइम ब्रोकर सिंगे कोइगी फुल टाइम सर्विस दम पीको फुल टाइम ममिंग दम ताए फुल टाइम ब्रोकर हाइबम नै अदुगा डिस्काउंट ब्रोकर हाइ अहानबदि फुल टाइम ब्रोकर सिना हाना लोइनमक तौनरमिको अदुबो हौजिकि डिस्काउंट ब्रोकर मयाम अमा पॉपुलर ओइरे करी डिस्काउंट ब्रोकर लैगी हाइबा सिंगसी कोइ 5 पैसे हाइना लैको 5 पैसे हाइबम नै 5 पैसे हाइबम लैरे अदुगा ख्वाइदगी पॉपुलर वेब्स कनानोगे zerodha से हम नुगाइको zerodha से म लैरे अदुगा upstox हाइबम नै upstox को अदुगा अतोपा मयाम अमसु लैरे कोइना एंजल ब्रोकिंग गाइनस लैरे एंजल ब्रोकिंग हाइनै सी मैम से कहीं कोई ब्रोकर ने मुझे मोइन तौदोइसे मीडिएट तौदोइने अखोइना बाय ऑर्डर अम थाजलकपा मतमदा मोइना बाय ऑर्डर से फुलफिल तौनो होना सेलर अम थीदोइने याबा सेलर अम थीरे सेलर अम मासे नो सेलर सि बु बायर अम थीरक कान थीरक याबा मतमदा ब्रोकर सिन तौदिबा माइ मथौने बकुइ सेलर अमसुंग बायर अनि मक्ता ट्रेड ट्रांजैक्शन चथाहनबसे कोई याम फजबा एग्जांपल से ब्रोकर की एग्जांपल से कोई रियल एस्टेट की एग्जांपल से लौबे आइको आइगी लम अमा लैको लम अमा लै खलसे लाइक खर चावबा लम अमा लैरे लौपरी अमा लैरे खले आई पैसा खरी योनिंग एग्जांपल ने हारगे आई 20 लाख से योनिंग खले 20 लाख से योलगे खले लो आइगी ब्रोकर आई सी आइगोदा आइदी सेलर निको सो आई एम अ सेलर हियर अदुगा बायर से थीदोइने खबर हापे येंगे फंगद्रेको लाक्रे कनामता सेरियस बायर लैथे अदुबु नुपा अमा तानारे लै
haiba no pass ke de aigi 20 lakh pi ba pot chen nga 25 pi gon tar ke di 25 lakh pi yo tar ke dang 5 lakh am lawzaro hai de buyer ti be mai ma thau ne adugo ma nang buyer ong ti kan na ke dawi buyer se khatang ne khali mai tau da magi charges khali la hogani ba samana na akoina sagi si ji kai da thoi hero da na akoina trading view so broker ta si kai no buyer amsu seller ni makta kogi mediator oina work to way mas da similar de aduga last ta akoina kai darkar oi ga ta akoina sigi account se demat account se hang ga ta ga di kari darkar oi hai ba adu yeng si ko kai demat account hang mo tunda what are the requirements adu yeng yeng sai jab do demat account am hang mo madam da kari no darkar oi ba se hai yeng si ko ahan ba yeng si sida depository participant DP account hai ko depository participant account am sai demat account hai adu hang na ko koina sima select awani kai lei CDSL hai bam lei NSDL hai bam lei sidagi hang ba yai ko mai demat account se aduga koi kamai tawani account opening form am koi fill tawani aduga ngasagi ai darkar oi documents kai darkar oi gi sai hai jara ke ko adu koina submit tawbi dani aduga koina hujikan di chawkalabani na e-sign gam bayam tawni ko koi sign standardized agreement with DP ngasagi sigi koi depository participant account hang bagina akoi sign khadi changi ado koina hujikti ke dawi e-sign gain tawni aadhar tawra sign tawna bit main tawra yar matam am da di koina documents ki laga manually dum sign tawra moi gi broker da thanar mi ba ado hujik tawdre ko yam samme online dum taw yare aduga ngasagi ai document me da verification tawrani account number amsung ID pirani moina ada aina broker terminal da dum enter tawra changba ya ba mo sinbirani ai ko ado kai document darkar oi habda yengsi dusu akoina darkar oi kai no yengsi ko sida leira koi pan card amadi lebi tare mayam pan card yaudadi koi trading account am hang be de ko pan card am yaw birani aduga address proof any oi bi ko aadhar oi bi asiguma license oi bi simyan ju oi income proof se kai yoge ha matumda 6 month account statement oi gale aigi bank account gi 6 month account statement oi gale sima darkar oi kai gi hayeng koina future and options hai bam segment am leibo sida trade taw hai bam tamda di ai equity da trade taw ga ta di income proof se kai ju thoi dong sang de ko ado koina ngasa income proof sangai je kai no ha bam tamda future and option da hoi trade taw ga tar ga di sigi change hai ko account statement am changani aduga photograph am koi photograph changani aduga lastly cancel check lip am su sang bi koi cancel check am changani smai taw da koi account se hangai ko ado mayamna karigumba haiba demat account se hangning ba tar ga ai makhada description da ko ai link hapsaramge link to dai changbiyu aduga mayam dum hangbiyu yani zerodha gi link hapsaramge koina upstox kumbe link dum hapsaramge link sidagi karigumba any problem lak patar ga su ai gi whatsapp number dum ai sida dum hapi ai gi channel gi about description da sum yaujabani aduda sangbiraga aingonda problem lai tar ga su dum haibiro hai di sida ai hangba ngamdre kari da problem lai bano khotno haiba ai dum mateng pangjage mayam ko ngasi gi oina di sai matang asi sinjar ke dum makha ta bas di koi ki price action gi nan ko continue to godaba part do hoi dum makha ta continue to sage ko thank you